салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 22 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. зодаи тоҷикистон Фирӯз Дадабоев дар Русия ба ҷосусӣ айбдор мешавад. ҷанҷол байни наздикони мансабдорони баландпоя дар ресторани окей барои як духтар. суйқасд ба ҷони муовини собиқи сарвазири Русия дар Донецк. имсол ҳар рӯз камаш 436 нафар ва аз аввали сол қариб 120 000 тоҷик шаҳрванди Русия шуданд. уфти ба шиддати қурби рубл дар Тоҷикистон муҳоҷиронро нигарон кардааст. ҳалокати зани пиёдагар дар зери чархи мошини роҳгузар дар Сангпари Кӯлоб. ва акнун тафсилоти хабарҳо. муфаттишони ФСБ Русия зодаи Тоҷикистон Дадабои Фирӯз Тимурбоевичро ки шаҳрвандии Русия дорад ба хиёнат ба давлат айбдор карданд. дар ин бора шоми чоршанбеи 21 декабри соли 2022 хабаргузории расмии Русия ТАСС хабар дод. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ба ТАСС гуфтанд ки Додабоев ба ҳабс гирифта шуда дар сезо ё боздоштгоҳи Лефортова нигоҳ дошта мешавад. дар ҷараёни чорабиниҳои фаврию ҷустуҷӯӣ Дадабои Фирӯз Тимурбоевич дастгир гардид ки муфаттишони ФСБ ба зидди ӯ бар асоси моддаи 275 Кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми хиёнат ба давлат айбнома эълон карданд. ӯ ба ҳабс гирифта шудааст ва дар давраи тафтишот дар боздоштгоҳи Лефортова нигоҳ дошта мешавад, гуфтааст ҳамсӯҳбати ТАСС. ҷузъиёти дигари парвандаи ҷиноятие ки дар он феълан танҳо номи Дадабоев аст ба далели махфӣ будани тафтишот нашр карда намешавад. маълум нест ки оё Фирӯз Дадабоев ба ҷосусӣ ба манфиати кадом кишвар айбдор мешавад. дар пайи оғози ҷанги Русия бо Украина дар Русия боздошти афрод бо иттиҳоми ҷосусӣ ба маротиб афзудааст. дар ҳамин ҳол рӯзи 21 декабр хадамоти матбуоти додгоҳи ноҳияи Лефортови шаҳри Москав ба хабаргузории ТАСС хабари ҳабси Дадабоевро тасдиқ карданд ва гуфтанд замони ҳабси ӯ то 2 моҳи дигар тамдид карда мешавад. бо қарори додгоҳи ноҳияи Лефортова аз 20 декабри соли 2022 нисбат ба Дадабои Фирӯз бар асоси моддаи 275 Кодекси ҷиноятии Русия ба хиёнат ба давлат айбдор мешавад. чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс ба муддати 2 моҳ яъне то 26 феврали 2023 тамдид карда шуд. хабар доданд дар додгоҳи Лефортова. дар ин додгоҳ ҳамчунин хабар доданд ки Фирӯз Дадабоев зодаи Тоҷикистон аст. ба ӯ бар асоси моддаи 275 Кодекси ҷиноятии Русия барои хиёнат ба давлат ва ҷосусӣ ҳамчун ҷазо аз 12 то 20 соли зиндон бо ҷарима ба маблағи то 5 млн рубл таҳдид мекунад. дар бораи Фирӯз Дадабоев маълумоти мувассақ ҳанӯз дастрас нашудааст. дар манбаъҳои боз танҳо дар сомонаи Бизнес разведка РФ маълумоте аст ки бар асоси он нафаре бо номи Дадабои Фирӯз Тимурбоевич соли таваллудаш 1977 аз соли 2008 ба ин тараф тибқи қарордод ӯ ба ҳайси муҳандиси пуштибонии фании ширкати ҳавопаймоии Сибир СФ дар фурудгоҳи Домодедовои Москав кор мекунад. бино ба иттилои Бизнес разведка Дадабоев муҳандиси гурӯҳи пуштибонии васоили алоқа ва техникии компютерӣ буда вазифааш хидматрасонии фанӣ ва таъмини барномасозии компютерҳо ва дигар техникаи ширкати ҳавопаймоии Сибир дар фурудгоҳи Домодедово мебошад. дар бораи Фирӯз Дадабоев маълумоти дигаре то ин соат ба даст наомадааст. вале ин яке аз нахустин мавридҳои ҳабси зодагони Тоҷикистон дар Русия бо иттиҳоми ҷосусӣ ва хиёнат ба давлат аст. ҳадди ақал яке аз аввалин чунин мавридҳо ки расонаӣ мешавад. дар муноқишаи дар тарабхонаи океи шаҳри Душанбе дар назди фурудгоҳи байналмилалӣ камаш 8 нафар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти Тоҷикистон дар бораи ҳодиса ягон хабар намедиҳад. манобеи мӯътамади радиои Озодӣ гуфтанд муноқиша шаби 16 декабр байни Зариф Соҳибов мудири корхонаи тиллои тоҷик ва аз наздикони Шамсулло Соҳибов домоди раисҷумҳури Тоҷикистон ва Наврӯз Абдуллоев писари Исматулло Абдуллозода раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва ҳамроҳони онҳо рӯй додааст. тасдиқи расмӣ ва назари ҷонибҳо дастрас нест. як манбаи боварибахши радиои Озодӣ рӯзи 21 декабр гуфт дар муноқиша аз ду тараф зиёда аз 10 нафар иштирок карда 8 кас ҷароҳати сабук бардоштанд. ҷанҷол ба гуфтаи ӯ аз пушти духтари як сарояндаи тоҷик шудааст ки аз мизи Абдуллоев ва ҳамроҳонаш хеста ба мизи Соҳибов ва ҳамроҳони ӯ нишастааст. гапҳояшон пасту баланд ва ҷанҷоли калон мешавад. дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳодисаро тасдиқу рад накарданд. сухангӯи вазорат Нусратулло Маҳмудзода гуфт аз ҳодиса хабар надорад
و اطلاع را از ریاست کارهای داخلی دوشنبه میپرسیم. سراج‌الدین شکوری مسئول دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت به رادیو آزادی گفت مسئله را میبینیم و بعدا اطلاع خواهیم داد. وی در تماس تکراری افزود حالا در این باره معلومات پوره روی دست نیست. در شعبه امور داخلی شاه منصور که طرفخانه اوکی در حدود این نوع جایگیر است توضیح ندادند. یکی از نمایندگان طرفخانه روز 21 دکامبر به رادیو آزادی تصدیق کرد که شام 16 دکامبر میان مشتریان جنجال شد، اما تا زنوزنی نرسید و طرفها آرام شدند. یک نوفهمی شده است لیکن باز هم حل شد. افزود صحبت ما در طرفخانه بدون ذکر نامش. درباره ظفر صاحبوف اطلاع کافی در دست نیست. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوروز عبداللهیف را صاحبکار وطنی نام برده است. و روز 20 دکامبر هنگام افتتاح کارخانه قالین‌های دوشنبه در کنار رئیس جمهور امامعلی رحمان و پسرش ظاهر شد. در یکی از عکس‌ها اسمت الله عبدالله‌زاده نیز نمودار است. مناقشه با حضور نمایندگان دو خانواده بانفوذ در حالی است که 15 نوامبر امسال رادیو آزادی درباره مناقشه ظفرجان سمی مسئول تالار وی آی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سامانی پایتخت در یک طرفخانه خبر داده بود. آن زمان منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرفخانه در محله 112 نویه سینای دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است. زنوزنی و یا مناقشه با اشتراک فرزندان منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پروندهشان جدی تحقیق نمی شود. از جمله نام دلاور گلوف پسر گل شیرالی وزیر پیشین انرژتیکا و خدای پرزیدنت سال 2017 و 2021 برای اشتراک در مناقشه در دوشنبه رسانه‌ای گردیده است. امرالدین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان سال 2021 به اوباشی متهم شد، ولی با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد شد. نقشوف نو امروش را به آن گناهکار دانستند که ماه سال گذشته کارمندان شرکت مینوفارم را در مرکز نویه دنقره زدند. دیمیتری راگوزین سابق معاون سروزیر روسیه و رهبر پیشین روسکوسموس شام 21 دکامبر سال 2022 در نتیجه یک حمله موشکی قوه‌های مسلح اوکراین در طرفخانه 6 بیش واقع در ولایت غصب شده دنیتسک زخمی شده است. بنا به گزارش‌ها حمله زمانی صورت گرفته است که راگوزین با چند تن از منصبداران بلندپایه به نام جمهوری خلقی دنیتسک از جمله سروزیر اون ویتالی خاتسنکا زودروز خود را در مهمانخانه 6 بیش که طرفخانه نیز به آن تعلق دارد جشن می‌گرفت، اما راگوزین گفته است که آنها در واخوری کاری قرار داشتند. در همین حال رهبر این جمهوری خودخوانده دنیس پوشیلین به رسانه‌ها خبر داده است که در این عملیات 2 نظامی کشته شده و سروزیر خاتسنکا نیز مجروح گردیده است. رسانه‌ها از کشته شدن 2 نفر و مجروح گردیدن دست کم 5 کس خبر می‌دهند. بنا به گفته خود راگوزین یک آهن اندازش تخمیناً 4 میلیمتری کمی بالاتر از ران راست را شکاف کرده داخل بدن شده است. ارتی از قول راگوزین می نویسد که او از تخت پشت جراحت برداشته است، ولی سامانه باز می نویسد که این منصبدار روس از سرقسمت بالای ران و پشت جراحت برداشته است. همزمان راگوزین گفته است که طی 8 سال طرفخانه 6 بیش بار زیر حمله قرار نگرفته بود. گمان میکنم کسی از داخل این معلومات را به نظامیان اوکراینی دانسته داده است. تخمیناً ساعت 19:45 چند ضربه هدفرس ما را نشان گرفت. دیمیتری راگوزین ماه ایول سال 2022 بعد 4 سال کار از منصب رهبر روسکوسموس سربکدوش کرده شد. او از آن قبل معاون سروزیر روسیه بود و با شعارهای ملتگرایانه و سیاست ضد مهاجران نام برآورده بود. پس از برکناری از رهبری روسکوسموس راگوزین بیشتر در مورد جنگ اوکراین می نوشت و ماه نوامبر سال 2022 از تشکیل یک گروه با نام ترسکی ولکی خبر داد. هدف این گروه به قول راگوزین رسانیدن کمک‌های نظامی و تکنیکی به جدایی‌خوانه‌های ولایت دنیتسک و لوگانسک بوده است. در همین حال روز 21 دکامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پس از آغاز جنگ بار اول کشور را ترک نموده برای واخوری با پرزیدنت امریکا به واشنگتن سفر کرده است. رسانه‌های مشهور جهان از آن می‌نویسند که شاید این واخوری رفت جنگ را پورا دیگر کند. جانب اوکراین بر آن پافشاری می‌کند که امریکا باید به اوکراین موشک‌های دورپرواز و طیاره‌های بی‌سرنشین ضربه‌زن زمانوی ارسال کند. ضمن نشست مطبوعاتی رئیس جمهور بایدن نیز گفت که امریکا از اوکراین پشتیبانی می‌کند و چقدر ضرور باشد کمک‌های خود را دریغ نمی‌دارد.
тамошобинон азиз, ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарин ахбори Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод тамошо доред. барномаро идома медиҳем. ҷанги Украина ҳам ба азми шумораи рӯзафзуни он зодагони Тоҷикистоне ки мехоҳанд шаҳрвандии Русияро ба даст биёранд таъсире накардааст. ҳатто баръакс ин тамоил ҳамчунин рӯ ба афзоиш қарор дорад. бино ба омори нишондиҳандаҳои марбут ба вазъи муҳоҷират дар 9 моҳи соли 2022 ки вазорати корҳои дохилаи Русия нашр кардааст, дар моҳҳои январ сентябри соли 2022 боз 119609 зодаи Тоҷикистон шиносномаи тоҷикии худро ба шиносномаи русӣ иваз карданд. яъне ба ҳисоби миёна имсол ҳар рӯз 436 зодаи Тоҷикистон соҳиби шаҳрвандии Русия шудаанд. барои муқоиса соли гузашта ба ҳисоби миёна ҳар рӯз 288 зодаи Тоҷикистон дар умум дар як сол 103,000 зодаи ин кишвар шаҳрвандии Русияро ба даст оварда буданд. тамоили рӯ ба афзоиши азми зодагони Тоҷикистон барои дарёфти шаҳрвандии Русияро аз ин омори расмии вазорати корҳои дохилаи Русия ки сол ба сол шумораи тоҷикони соҳиби шаҳрвандӣ гардидаро ҳисобу китоб кардааст метавон ба чашм дид ва ба риштаи таҳлил кашид. соли 2016 23000 нафар, соли 2017 29000 нафар, соли 2018 35700 нафар, соли 2019 44700 нафар, соли 2020 63000 нафар, соли 2021 103600 нафар. аз январ то сентябри соли 2022 119609 нафар. дар ин чемпионат барои дарёфти шаҳрвандии Русия Тоҷикистон танҳо аз Украина ақиб мемонад. бозам барои муқоиса бо вуҷуди он шумораи муҳоҷирони ӯзбек дар Русия аз тоҷикҳо хеле бештар аст. аз аввали сол ҳамагӣ 19000 зодаи Ӯзбекистон яъне 100,000 нафар ё 6 маротиба камтар аз тоҷикҳо шаҳрвандии Русияро гирифтанд. шумораи шаҳрвандони нави Русия аз ҳисоби зодагони Қирғизистон 16000, аз Озербайҷон 17000 ва аз ҳисоби зодагони Қирғизистон 31000 ва аз ҳисоби арманиҳо 32000 бештар шудааст. бо назардошти он ки боз 162000 тоҷики дигар дар Русия ҳаққи иқомати доимӣ ё муваққатӣ доранд, метавон гуфт ки тоҷикҳо дар чемпионати дарёфти шаҳрвандии Русия дар солҳои наздик ҳамчунон дар сафи пеш боқӣ хоҳанд монд. мақомоти Тоҷикистон ҳиҷрати мардумро ба раванди ҷавонишавӣ рабт медиҳад ва мегӯянд дар шароити дунёи муосир қариб ягон кишвар аз ин раванд берун намондааст. аммо ҷомеашиносон мегӯянд барои мардуми тоҷик муҳаббат ба зодгоҳ дар фарҳанги чандин ҳазорсолааш нақши борез дорад ва афзоиши раванди ҳиҷрати аҳолӣ ба хориҷ аз сарчашмаҳои ҷиддитар ва пеш аз ҳама аз эҳсоси ноумедии онҳо ба ояндаи беҳтар дар ватан манша мегирад. инак чанд рӯз боз қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон ба шиддат поён меравад ва ин тамоил садҳо ҳазор муҳоҷирони тоҷикро ки маошу даромадашон дар Русия асосан бо рубл аст хеле нигаронӣ кардааст. бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 22 декабри соли 2022 қурби расмии 1000 рублро 144 сомонӣ муқаррар кардааст. барои муқоиса як рӯз қабл қурби расмии 1000 рубл 147,6 сомонӣ, рӯзи 20 декабр 151 сомонӣ ва рӯзи 19 декабр 156 сомонӣ буд. хотиррасон мекунем ки дар аввали моҳи декабр қурби расмии рубл дар Тоҷикистон 163 сомониро ташкил медод. ба ин тартиб аз аввали моҳи декабр қурби 1000 рубл нисбат ба сомонӣ ба андозаи 19 сомонӣ ё қариб 14% поин рафтааст. дар пай афтидани қурби расмии рубл бонкҳои Тоҷикистон низ қурби мубодилаи пули русиро иваз карданд. Орионбонк рӯзи 22 декабр 1000 рублро бо қимати 140 сомонӣ иваз мекард. Исхата барои 1000 рубл ба муштарионаш 141 сомонӣ, вале Спитаминбонк ҳамагӣ 135 сомонӣ медиҳад. бонки ҳумо бошад қурби қаблии рублро иваз накардааст ва тибқи маълумоти сомонаш то ҳол барои 1000 рубл 147,5 сомонӣ пешниҳод мекунад. дар муқоиса бо рубл қурби дигари асъори муҳими хориҷӣ нисбат ба сомонӣ тақрибан бетағйир боқӣ мондааст. қурби расмии $1 рӯзи 22 декабр ҳамчунон 10 сомонию наздики 21 дирҳам буд. қурби евро ҳатто болотарам рафтааст ва агар рӯзи 1 декабр 1 евро 10 сомонию 59 дирҳам буд, рӯзи 22 декабр қурби расмии ин воҳиди пули аксари кишварҳои иттиҳоди аврупоро бонки миллии Тоҷикистон ба андозаи 10 сомонию 83 дирҳам барои 1 евро муқаррар кардааст. уфти ба шиддати қурби рубл сокинони Тоҷикистон ба хусус хонаводаҳоеро ки манбаи асосии таъмини зиндагиашон
پول فرستاده مهاجران از روسیه است سخت نگرانی کرده است. افت قرب روبل به سطح درآمد این خانواده و جدا ضربه میزند، چون که معاش و درآمد اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه با روبل است و بیش از 90% پولهایی که از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران انتقال می‌دهند نیز با روبل است. سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول آمده بود که قریب برابر بودجه سالانه کشور است. 20 دکبر سال 2022 تخمیناً ساعت 18:00 دقیقه راننده автомашини تمغه تویوتا کامری یوسف نورعلی سال تولدش 1978 ساکن ناحیه مومن آباد هنگام حرکت از سمت ناحیه مذکور به سمت شهر کولاب در حدود دهه سنگپر شهر مذکور از عهده دارای واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد عالم و حافظمو سال تولدش 1985 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد عالم و جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اشت با عریضه مرد 35 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 21 دکبر سال 2022 شخص نامعلوم با طریق پنهانی به مغازه فروش خوراکواریش واقع در حدود دهه آشوبه در آمده از آنجا 6000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون منبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.